میوان که میهجای تماشاوانیجا لدوروی که ازگر محمد اغلو او کارساز و آبوریناسا لدیاربکر گلمه پرس ازگر دماتا باش به ادیرجا انفلاسیونه آمارن فرمیین ترکیه تشتکید بیجه و آمارن نا فرمی تشتکید بیجه که واتا تو واقعی دای تو زانی گلو تو روشش نزیک و دشوپینی روش چوایه سلاو و رز خبات خواه شوارا و هنکی استاتستیک فرمی و هانی زمان وک سازیا فرمی تویک و دنابرا سازیا تیما اناقیدا دنابرا هر دویا دا شوبداری آوان دا هنکی پرسکریک خویاده که اف پرسکریک جی چیه وک و هانی برا دوباره چه نه به تویک دبیجه که دمها ایلونه دا 49 و 38 هلوسان هاتیه خویا کرن ان اغجی دبیجه که 88 و 93 دنابرا وان دا نزلال بونه کی هي امجی وک ولاتی کی کو چاودری دکن هلوسانا کو د مها ایلونه دا مها بوهر دا تشتی کو ام روبرو په دمان د هفته 5 8 د بازار دا ولاتی پرا هلوسان را روبرو دمینن چند خالدنا از دخوازم گریدای ویا جوارا بین زمان وزیر دارایی برز محمد شمشک برنامه کجبون هلوسان داخل دابو پیشی آخو براستی ارگه کو ویا فرمولا کو دانی بو پیش سرکومار کو سرکومار به تمامی سازی فرمی پشتوانی آوی بکه تشتکی راست بریفت بر لی ویبتنا سر وی ناهلن مداخله وی دکن ناهلن کو هلوسان به دمکی نزدا داکه راستی گره پشتوانی وره کرد چند مینا که دنا به کرتاهی بفرمی از خوازم بینم از زمان نها ولاتیه که بیشن ده تاویان مهانه لترکیه 495 دلار برای اویا ده تا کی پاره کی پر کمه ولاتی کی کتنا سری خو بجی 745 دلار پاره جرا لازمه لگدی سال گور سازی فرمی تویی که دبی کو ولاتی کشچار کسا ده خزانی دا بجی 1892 دلار پرژرا مهانه لازمه. ولی کاک ازیرکواتا او روشات بیجی و سایه محمد شیمشک پلاناوی هید بیجی حتی سال 2026 امی رجا انفلاسیون داخلین جسادی نه یا اول سر عردی تدیتن هین ببارن نه مثلا نکو برتک نشانه برز محمد شمشک بدن برنامه کو چه کریه نقشاره کو دایه پیشیا سروکومار و سازی فرمی راسته لی پیشگیری نای کرن هنکی آمور گریدای ویا هنجبو خطباندنه چنه دسری دا ولاتی کو جهلوسان روبرو مانه کو کاربن خو بپارێزن چی پاره ده دست وان دا هنه ددنه بانقه ددنه فائز پرکی زده ده ولاتیا جبر ویاجی ختماندن دنابرا کارو بار روزانه دا درد که و کس ناده ناستینه ناکره نافروشه اویا مترسیکل سر گلچید که دویا ولاتی دچین دلار دکرن جبلا زده بونا دلار چاودریت کن که دلار زده ببه سه یا ولاتی دچین زیر دکرن نه تنیل ترکیه لحمو دنیای بلا کو کرینا زیر جبر شر روجلاتا ناوین herkes dixwaze bikre welatî Tirkiye jî taybet ê Bakur jî herkes di demekî nêz da herkes zêr dikire ev jî bi xwe re xitmandinekî mezin tîne meriv kare van xala bîne Belê birêz Özgür demamen gelekî hundik e eger em vê jî bipirsin gel û tu bi pêşeroja aboriya Tirkiye bihêvî kewata wel ser erdê dîtin pêşeroja aboriya Tirkiye xirab e enflasyon bilind dibe xelek derbeder dibe penaberî welatên din dibe ji bo kar bi destiyan bikeve به kurtayî me wiha bêjin ne ku em dijberiya sîstemê dikin pergalê dikin na mesele ew nine ama aboriya Tirkiye xitimiye aboriya Tirkiye ne zelale birêz Mehmed Şimşek û kesayetî bîna wî nexşareyê ku di dinê saziyê fermî û serokkomar lazim vana piştevaniya wî bikin ji bo ku demildest zelalbûnekî çêbe pêşiya gel vebe em vaya daxwaz dikin û gere bankayê ê fermî bankayê dewletê jî pêşîl welatiya vekin kredî bidine wan baca ku ji welatiya tê standinê daxin
اما خویایه که حتی 2026 وک بیجن برپرسیار محمد شیمشک برز محمد شیمشک جی دبی که قیران آبوری و ترکیه بردوام ببه ولاتی جی ویاد بینن دشوپینی چاودری دکن مخابن حتی 2026 لترکیه اموی آستا آورته امه ببینن. برس Özgür Mehmet Oğlu Karnas و Aborinas ile Diyarbakır'ı gelek spas.